solar project aputhak GI kathar menti so rongalong nangka homri mati rara tumpen chingki chithana mai kapado. West Karbi Anglong Labour Union Foundation dear ni katalon pon dia phan me kang ni kapaman pon. Sampura rong hangarong rathur paksi dolong kasalam. Speaker Dr. Numol Muminari Dengpen Ahomador Sogram Yojana along ikang pupon. Kardon ni Libertad Hanbang hi Sami merely in Tikatharpi. Aprangsi Northeast Karbi life kelangara doan apan Kardon bajediklo. Kardon. Tangte pini prime time Libertad leang tonpen arju konikha. Solar project aputhak GI kathar menti so rongalong nangka homri mati rara tumpen chingki chithana mai kapado. Lakhaing Koraisi Borjan constituency angkang arlo HDP menti so rongalong GI kathar IAS retires solar project aputhak adi maklongan nangka homri mati holoda ke dorar tumpen penang anakisung chingwai chithanpon. Hai sir cap jakong ache klornikang sam por phai sira chite ma por malom HDP menti so rongalong non malom to monlang noke jap mate chihili sai pulote solar project aputhak si chingki chithan prelo lason si tame menti so rongalong jai kathar mai phue pichel si tame nangka homri banglo lapen pinila bangso mai kachipatir pipon lake pichel si inquiry si Borjan constituency committee atum si chipatir pipon lo adung thu man peng pen ke doklong alo hina ka chutong dun lake jai kathar IAS retire mate APHLC asong maipu Rajesh Tiso APHLC adung maipu lapen Rajen Timung Kursing Timung organizing secretary Dipendrong P office secretary Samson Teron law secretary Kachebe P LAC women wing secretary Pranjal Kro anpar ta ari sangho tumta chutong dun son silapu Samson Teron ahin pen silabang so mai chepahem pupon lo lapen lapu ke hai jai kathar la rong ke barara so tuma phan ke pachini pon ke solar project le Karbi Anglong bikok pulo teli tumang sung angtang thepingji athela so solar project a company ke power thepigan la silong le tami penang ana bikhana koklo nona ko ke suri craner ke bikha pulo mo phit ke nang ba chet po lapen adungarai le han pen chenglok sai chutiki tamia ki sung ang thek dokokji lapen mane ke so cholong po son si kisim ke so tame dopo la sila non charibom Karbi Anglong Tamas Council CEM EM MAC tumra de kisung non puta chini nelang athe solar project le bikok pulo tela rong kepara so ke kona chigedampo nona hemari thir the batang hutle la penensi buke pu bom bon ta patta kila rong ke barada phanta non puan ta patta salam pipon pe la si APHLC mate all party hill leader conference songja tum ta nangli tumalong na che song pidun po silam the than pachini pon adun thula rong ke barong sor tum sita me solar project aputha ke ladak bilong le pusi aning kang sapsi chepaklang ponlo an parta rong asar la pen sorkari gangbura do anta chidon dun thek the pusi labang so maya long chepaklang pon son si armu ko chitong lake pharohini re toxica brat narkep so CRDP nilidum arjulong lo dak men ti so rong non amen si men ti so erong amen si pusita dak rong kep karbia rong lok long leke do an non solar project apan pomat en dejipu government tungipu council tungipu angela tungipu ke la solong liga ke joy ahem pu avi ripu sita la ke sikidula teng benke ake joy kalilo ahem pu ka ve kalilo dake do etlo la ke sikidula teng ben langdam lo te la ke NC along leta kali lage non ke destrel ta kali lage bang patta ka chipi tang lo Karbia ron pen tribal na tuma ron pen patta ka chipi tang lo lage sikidul ateng pen except back nang ji deng back nai ante ili tuma phan la solar project puke a le thang da ve ji ni dum thi hek pen si pulo lage thang da le ve ji ili tum hydroelectric power ta do etlu am tereng ta dolo along aprek ta dolo umrang so ta dolo setahala so pen ilitum sakuri lege long dun takali la pen a light at a men lege long tu takali
tereng bang ya mete itum long lun thu thedet khang jang laga ha Guwahati pon lap bang la sinonta la solar project puta daksinang bitan po ali ame bang itung long thu thedet le yi lata ako Assam government jong si claiming tung pulo tang te bang ha China ke claimason ha ba India government si India si NG pu matidi 80% ke India si NG pu gente ampen 20% si Assam state ke NG pu ke itung Karbi Anglong bhange thang ta vi ande India pulote India det ke hagor si kom thip kente lage talu si kom thip hal daksila melule bang China tu me claimason la pen Assam da la Brahmaputra lang roi king claim melu kente la si ilitum ke la so along le ki PG ke aron ave la pen ilitum jong si la pupi bom lo te la ke Karbi Anglong ke vir lo abinong ke la so solar power pu ka amen si ke enchot anat la ke back door pulote anung ara thu ang happen nang kilut si itum ahem a bostu along le nang che raya phan ke claim chot la ke back door ben nang lutsi itum Karbi Anglong along le nang ki thia kam si ke claim la ke ilitum che kroy do nang nelo dak chot kali along a prek ta che kroy do nang nelo la pen la pu son phan chot la pu kali ko pinya company tang ho re Inchin nang itugi tang ho medicine phan tang ho pupine ni nang ki en ke la ke itu along li nang ki thia phan lok ke claim la pot itum che kroy dun de pusi dak pini meeting along ta rat atuman da chi ikling lo alang litum che kroy dun de sala bangso la rong ke barat tum phan la solar project along la ki khang thip ji ap nang tum ning chi theduma ni tunge ning thedu la ke people's power lo ke di la ke people's power munit tum a jakko dak si chepe klang nang po la pen la mo election hot anke la non la solar power nang BG po tum phan anke la ke perem koi ma silo la ke BJP la jasemet ke BJP to man perem koi ma silo la pen national party to man perem koi ma silo pupete ili to ma det ke jok jelo sana tum la rong ke barat atum hamade la borjan non ke taso arong area along lesi kisung lo pen all Karbi Anglong along lesi kisung lo poteng lo pasila solong na tum ke bang jilang ni tala puson adabun thip lang mana ni tum APHLC tum ke la ke ni tum a duty lo la ke adabun thip po la phan si ni tum APHLC ta selam lo kente solar project TB along kachidon de amai long kado kawe rat tum do anstame ninga klong ben si pulo adak menti so area long nang parlo SDB area long parlo la so long le an bangke rat tum stame ninga klong ben klar dak man si chepe klang lo bini bena para bangke total ni mate kado kawe chedon sar pensi pipon thek thelo usi bini labang so amai long chepe klang pon lo kasil bang so deng Karbi Anglong Tumas Council kacharia ki theke ding tumta labang so hawar RG ding plui pensi kido rat bina laben kado kawe thengpi thengprang ladak check in hin saru sarhang ke dodim arat punanga kanghon ka jin sopen in ladak kar i adak arat kar i nang pa nang pa pleng pivek po pusi nilhin menda ning chet helo at helang li tumda Karbi a pharmacy kar japot abang so ahawar arat kanghon ka jin sopen nang pa jok pivek po pusi ning chet helo ke dam tang nang tum labang so hawar along rong proxy tuman si ajab thip chot bonda non ke la pena kibat pusi birtalong sila so la rong thom atum kum pia rong igne non kidam tang aporan bang ke ladak ni tum men di area long rong proxy si ar jap chos tami pinal bang ke long kathar lapen mumchom teron magic crow lapen kaprek arong dolang ni lios arong men chiteng ni delo ki hai terang sar puterang kusipu lasi pinal bang ke rong sirkep ne anang li elo rong kep anang li elo lasi ni tumla ke rat akachi song binak nili jongjung akachi song gali lasi rat akachi song along bangke council ke chari akithe ge ding tumta rat phan kanghon ga jin soi ke rai phan si ke claim lopot abang so rat tuma ki mangateng pachun pivek pola pen pachun pivek nang po busi nilihin mena chuning rilo Borjan Penamar Singh Bay Report, Northeast Karbi Life. Tangte pinya adun thu ar sigjit la pena kenang soda biar taleno nang tonpen arjumonik tha. Dr. Numol Muminari dengpen Ahomador Sogram Yojana along ekang pupon.
Lakhain koira trok Duarbagori constituency ke parlo number hini Dolamara Bapuram Tokbia rong mate Lukhimonastra marong Ahomador Sogram Yojana along e Speaker Dr. Numol Mominari Dengpen Kangpupon Lason si lak klikebra sirke batangka pen ahom Adorso Gram Yojana scheme phan long e som ponlo lapen model village phan lak klikebra sirke batangka pen Bokajan LAC MLA mate Speaker Dr. Numol Mominari Dengpen long e som pontanglo Jasemet bang solong e along ke jongpona tengke cost of open community hall block A phan lak kep cost of open community hall block B phan lak kep cost of open community hall block C upon lakep cost of open welcome gate upon lakep installation of solar light upon laknar kebra suri inkoira truck replantation upon suri truck sikebra plian henlo Lason si bang solong ike somajai mekalong chetong dun lake nilip BDO Juli terangpi JE ADC DC office lapen Harvard harat ke theke ding atum chetong dun si ajai mek RDP dun Bang solong Speaker Dr. Numal Momin pen lam the paklang pontu kachin thura moan sose klem pontu bom lang pusi lam the pachini pon Karjiranga pen Robelson Ropi report Northeast Karbi Life Tangte pinya adun thu ar sijit la pen akenang soda birta le nonang ton pen arjumonik thak Sampura rong hangarong rathur paksi dolong kasalam Nijang Karbi ang long rongkhang constituency ke parlo sampura rong hangarong rathur pak ni jakong ni phai sir ke bhom kuruar ni kedam ke bang joy keji aphan pura dolong ka selampon labang so dolong Karbi ang long ratum lang ikhur tha labang so dolong ke konani atto kano ke dam ke bang ke leun ela pusana dim kalilo labang so dolong ke la ke rongkhang constituency arlo MSC long bison be la pen MP Horen Singh be atuma hempen ka chehelo kli mate 4 kilometers baksi dolo labang so sampura rong hangarong arat ke dam ke bang kisung ke joy ke rongkhang arong arat ta chini horlo la pen ke election na hut sita me vote ka chu hang dama hut ke rongkhang along MSC la pen MP sita me theklong bomlo bon sita piniar nian ta selam pidam desi ke dam ke bang Pananta a okpachum hur harlang labang so dolong hello sampura rong hangarong aratum do an ki bikiti sarpi sarphu hithi ki don klim sumara tum loga charli ke dam ke bang chojor cholan sita me kachehelat nang labang so sampurna rong hangarong lake non head non dry pelle kachoki marong kalilo ningkan flikep sose tanglo labang so rong kachokim pen ke phokiti long tang bonta sarkar pen piniar nian ta thanga ke rap theklong le pin lang la si sampurna rong hangarong aratum sarkara phaning ka chithida mabedet si rongarat pen thurpak si edon cheki pum pum ni Chirung silabang so dolong ke dam ke bang joy kenang ji pupen arniar we charsi lun si che salam ponlo tangte Karbi anglong aratum munthi ikhurtha non kachari bom BJP sarkar atum kache paroka pon peace and development puke hangkong ke konada rong si peace and development asai klem pon tanglo Lapua na rongkhang constituency MSC lapen MP Horen Singh bia hema dung hera rongara phananta chelang pon thek thelang pulotang te konat si long vidade mate aki helo ronga sonko son sikelang pon thekpo lasila bang so dolong prabjin pen nang chari bom BJP sarkar tum nang chelam pinangji pusi sampura ronghang rongara tum chuniri padopon ma area don kep do sita me la sar tum long ta chuning ri lo mane somar ke dam ke bang obida phan la sar tuleram rong hang ta nirap te lola pen la MEC lola long bison bi ake hai la phana chuning ri lo prabjin pen nirap te sampra dam matowar la dolong alang mata man chune pen bang pusida nang che theg long lo an ma kisung an ma ke dam ke bang katora ke alang tumta nang thegulong lo ma mithang minada theglong lo lasi prabjin pen ma clark pen misen pen nerap te sar tuliram aphanta chuning ri lo ma pen sar long bison aphana chuning ri lo la rong si pen si telang si nong ta tim na thang nang ki rap thang ta ve ta ning kam sir ker BJP aroling pusita me aphang ke dam tang aning kam ta nili tu malong to dolong chukimo punang kilo sitame chek ipumanam ta itum han nang kilong le itum ta to hangdam sita alang tum nang kari dengde amasi non ta kisung ong sumar lo litum mithang mata kedam nai ke bang nai atwar pinak amasi ni tum pini an ke ni tum
awar sai ave ong sini tum thang si kachobor inang lo ju amasi ni tumbang ke bor I eta chok chelu alam bang ke mane lasi alang tum ahin benta asap so akirap nang pison te mesenji ulu anta non amang ke nang kirap nang kiththi na anta phala so hud abang ta cek ipumon namon ta ni tulong le ta rolling ta non do bom lo sita alang tum lam thi ta wi anta ni litum chu arjudam elo non ta arjudam ep pensi non ta ni tum chukti anta thang ta abar sai na pipi Nijang Karbi Anglong bothat lang so Hongkram pen long kirong pi report Northeast Karbi Live. Tangte pinya adun thu ar sigjit la pen akenang soda birta leno nang ton pen arjumonik thak. West Karbi Anglong Labor Union Foundation dear ni katalon ponjia phan mekang ni kapaman pon. Nijang Karbi Anglong dongka mukam rong sopi langhan ki joy kelang pathuak lama long West Karbi Anglong Labor Union ame thanga sai hemalong ko son pensi Foundation dear ni katalon pon thekjima lapen ko son pensi kapajun jima po puthak chethan chimunga mai kang ni kapaman pon. Jasimet pen pini bangso maya long ka chethan pon ke non kewang ji pai pai cheklo tari ke thomarni West Karbi Anglong Labor Union me hangke thegari ka talon pon chia puthak sida me chingki chethan pon lapen an parta Karbi Anglong rat ke doana tuma phan kopia thesi nangli tum Labor Union along ardi nang pidun de det ma puta karju pa dopon lapen ke team Karbi Anglong atum phan sida me la bangso nili tum labor along ardi nang pidun nang ji puta chuniri pa dopon Labor aja kong kopilo nang litum chiniloma ilitum aja kong ingtang kring aja kong avidera jok angtan chongdat nanglo la sila bangso aja kong kepang tang nang dia bang kenang sot lapen non ke bang ji ni phai koi pen langhan pathuak lama long team na dami pathu bonji puta than pachini pon Lason si President Monof Kramsa, Secretary Harbamon Teron, Vice President Borson Teron lapen arisang ho tum sida me chitong dun penamai pachun ponlo Niltum West Karbi Anglong adema bangke ladak dongka mukam langhan along sinilitum pathik lo foundation day kedeng ponji bangke athe arta bangke nikam thaman si ke plan dolo 2020 ben non 23 an ati ilitum la labor union pen labangso kedeng ponji kon bangke adu gobe si tame ardi nang pidu nang po sini tum dengpon lo lapen armung bangke nilitum bang suri sibak an ke pache tong ponji bese ka chesik dolo tande la labor union nang tum Nijang Karbi Anglong labor union la brang long kan du nana mat nilitum keseng pon bangke long thom long klian ke dolo setame nilitum bangke abang nana mat keseng pon bangke kolong nar long ta seng pon long lo lapen ke khiruni long ta seng long lo setame nilitum bang asap so kadori doko kajok si letong ne delo lasinan ke bang jilang bangke lahai ta nilitum kachipareng ponji phanta matha tu ko jong si lang litum pacheton dono ni pusi tame nilitum bang aro ri support tame dengpon po asang thak si kedam tang jengkhalong si tame nilitum keseng pon padolo lasi long thom long plian ke keseng pon dolo nilitum bangke non ke bangji apor bangke nilitum people nang ko lotema non ke bangji 2024 kan bangke nilitum labangso aphan bangke arsikjet pen bangke dengpon po lason si nilitum non ke bangji si tame border bang nilitum la Karbi Anglong along border ang bangke seng pon net po athe nilitum labor union bangke angbong long ruchot bang chok che corner long kaduni corner long se muit ke nang olaji lason si hem ke ilitum naing pulote inghap doni inghap dulo pote dasi sabi ke mari po lasi ilitum hem bangke inghap ke nang so la po si ilitum border bangke kiseng phan bangke nang so la lasi klarda ka bangke ilitum Karbi Anglong rat phan ilitum labor union pana pachini bangke ilitum kadu ko betame laso ateng pensi ilitum cherap na dengpon po kusini tum kachisik dolo Karbi Anglong dongka mukam pen promise terang Northeast Karbi Live. Tang pini prime time berta lapuan si kang toniklo kadu kawe phanta kurbang thu lapen to me thakme kardom